Pemirsa wenten sama sepetang dasa unit mobil listrik sani kekirim ke Bali ngelintangin pelabuhan Benoa. Ring sejroning nyokong pemargin World Water Forum WWF warsa kalih tali 24. Subregional Head Bali Nusa Tenggara Faris Haryo Somausang Pelabuhan Benoa dados silih tunggil genah pemargin logistik miwah barang ring Bali. Tios mata tujon ngewantu World Water Forum WWF kaping dase sani kemargian ngawit tanggal plekutus kantos lai Mei Pelabuhan Benoa taler kantun mapidabdab ring sajoning nyangre pengerau kapal pesiar ring tengahing bulan Mei puniki. Nyangre pemargin WWF warsa kalitali 24 Pelindo sampun ngayahin pengiriman sama petang dasa mobil listrik. Pai ketandane mejanten pacang isienin ayahan pinih becik ring sajoning Cina kasumekenan tur sokongan ring pemargin ucap. Kuintenan mobil listrik sane keangkut inggih punika BMW, Hyundai, Wuling, miwah Toyota. Risampun samian tedun mobil-mobil katureksain raris kakirim nuju genah parkir Pelabuhan Benoa. Mobil listrik puniki selantur nyane pacang keanggen oleh delegasi panegara sani rawuh ing pemargin WWF kaping dase. Citamaya Bali Pos nguningayang.